Kejungkit jong duyong kalong ba buon gibenta. Namar sati serum harum jong tu bagidom yang tu duyong kadan ka umba mumbi. Idon pung dok ha dan pentor ba di jaka sajan di kalong ka bakta sibon ya. Namar hapor bas jur flap. Itu duyong baro ira nu satu ka jaka ka ba ki penengkam. Tam ya ka umba mumbi. Kalong asid ya baro. Sukat baka adi ka insting ng administration baka tas na makamne daman ta kasali. Kata kan nakapot min kanyang jong kadobas nong iklem song kliti. Nilai sai kabalahi na menta banweng. Amar kalakta pala ikinong song snong iba penengkam ik umba mumbi. Ngre na kanyang sarkar kamsim na simkhia. Hadu kaning stat ka menta ngiwan lai ben kendu biang pat kai ga sinjam ke pangila airport khasan singi nak liang dor basdong insa sim na kawi galat pon to pidan jintem nyam bau ni doyong bo ente de jong ya kata tingim tip ya ba menta te long bau doyong badan ti de tong belak basusis lagi pulit ding ba ka district administration ti kalong basusi kalong ba uja doyong udap biang doyong hang tu cakap ti kani ka sinjam ka pemta ka bangikin du ya ka district administration ding ba IDC lomba once and for all di ban ko ya sendan di kanum jashu mende shu wan the hadin kani mende shu wan the lanu ru kani di kelas ba nilai ru ka memorandum ni ba hapo ka kasan sini di ban weng hisendan yu tu yo hadin kata ngisi perkat ka jorbachnam kata shim senjam kai ka banle hadin ka kasan sini di nakali yang DC ru ila ai por biang ba kin auction ya ka kin fruit ikatanda ba kin auction yu tu doyang berkawai kin sedang mentakas ni. Di sitiau nam mentakas nado mentakas ni, yang saya up yang kata kas ni. Di tahi yang saya up. Kemaru nado meno ne doyong lah. Ya lah sedap. Nyo running nyo cross ne benda. Mentah sedap kali ba. Sedap ba prah. Bila tang mate. Oh pi nak kapor kita. Udiong uja uwan. Daula mon banja ulah sujahi. Ulai kumno wan kumno rumtep. Dia namon bundap udap. Namon uja hi. Kuntan. Kam ka ba citeng meat, kam ka ba citeng senyam tip. Kasnong rum tip tip. Nimla. Ila sutu ba ketimdon tu doyong ke ba penbit sisai ka sinong ka taw ni. Bat ya ong ru manta nakaliang ka district administration kandang pej ikwai pat jaka ban pendong ka jaka te. Iu doyong ba piyo kulit ban kem. Malang makalong menta kan. Idi kem tu ki kulit yo te doyong na kini kali ke bakit ili kali ini kita ka tinguru ndai kwan the angti te permit pada adon skoi pat ki parti wan lut itu doyong ban kit skoi pat ki jaga te jaga kelalong ka nyut kata jaga dumping ground ni ka ba nang mi nang duna te gisi mtai da ong ba mentak in float extender in pa ki bre ban assess kan no metric ton doyong don nti bat halor ta ting don doyong kindi in auction di kabai ai kating yu kalong menta ba nakalia district administration kan pechu ba num don chu mono bondom kanam kina bandi itu diong kan udon menta ti kawai kejing jong ngi kesenong pengidon doyong te ki kalong lo penjot penjulor ya kibun ki benta chu kemariang ti kamu yang ngrang basnong umba mumdi ta nongkong kecakarep cakariang kecakar sejan kilong kemi imja nak bala sejan bat bakhamtam kadang bekidon kita ki family ki badon ki pung dokha ti bakatut kina doyong pung dokha nyap lani kinlong ritat kinum he nama dai kadai sarang kadai asit ti kata ka bini perni impress IDC mene ni kran ti langsung tu ba indek loy kaka ti ni kermen ni ba inya cikmat ba ganti kejing kula ini kan urlong